MP jong Raja Sabha na Pak Mikhalaya Dr. WR Khaluki. Ula kentai ba ula penekam bakla ya ka Pisa Paidbah kembala Kynnoh hakikat tukat ni ki YouTube. Dan dia ki YouTube habakan mikila patai kebor mentaka sengi Dr. Khaluki ula ang bala South Post na mula syakri Paidbah. Ba lumpat jujur kena ka sinru ba ula penekam bakla ya ka Pisa ka badi hak jong Paidbah. Ula tu ula ba udon light li ki bank account bat kinu ki beri kira abanan page ya ka bank account ka jong Susu akan di bakal di syak Kynnoh ulah ong ba pedang sobha ya kajing toket dah kini di board jeng toket lah kalau dekat CBI lah ni kini kajing toket pada pedang sobha haru ban khandra ya kajing kesam kajing ban pek lu ya kajing don kajing am kajing nang tahu lah ong ru akan di bakal di syak Kynnoh dah kalau kajing Ujor dekat FIA lah ni ai dekat different case pada dah jama ki niki Kynnoh kem lah ban pensisha job yang dekat case yo yang dekat pisah dekat Bajak dia ke defamation case. Yang dipisah dan sama yang kepisah sikit betul. Ngom deh bohong, ngomong deh bohong le buri. Na persang pen imbet penyat bet. Bak na value kita kepala hikai nga nado mengenang reti mai pa cuma. Bak na kami kan ni bak na dapat ye gitu ki comments. Hak tu comments sih kelak pen pau bak itu pulih ya ke ni ke YouTube. Lala pengi dia minum tu. Lala pang tak kepisah belum bak kumung itu bunyi. Dan maka kita ke dalam orang pimene immediately masuk yo betul na file ya ka ayu haga cyber ya kan information report na haga cyber crime jonga government of Nigeria police tapi mak pay maki ya to dengan orang mene orang pay scheme jonga arpu mulai arpu kalau ada na DC office punya lo ada clear report scheme nanti ala stand itu kiba kim submit utilization certificate kibom submit utilization certificate to video no mai mar manga scheme jonga ki poi batch ki dorbar snom lene mon ki school lene hospital bat ki pentrei ro ki ba na ong hang ni le ki lab bo ka don ko we scheme bo ki ong ko pentrei Dr. Khaluki that day I will resign as MP le ka don ki bo ong bo na pentrei manga na e ba chi snom le ki jonki nanta segawe pak ni ka scheme jonga akula sa ka jing sha ni la de bon lut Henry nomor taga election di kadang sah satu kami gini nang happen clear to mensua hak por ke scheme arpu lai ibu nodal officer UDC dan ibu ni is hasil di kawan ngalong tang recommending authority kisnom di thos nga recommend so DC nang ta UDC pak usa ai tu Pisa begini benyo si blok this for example como ai 10 lakh ki Aisha ke blok ke Aisha ki beneficiary sanla dekla ada trace thing ki submit UC ki se yos ke trace thing berpendek ke kampung ki kini ke ya 22 23 dawan kini ke 23 24 pak je apa no the change system adeli haga jaka ke rural development department of government of India ke layak not through parliament dan ke parliament pak kayak ke online na submit back sa parliament na parliament ki pa sa paro ki DC district tiga poi ke scheme chi bidigo nang te ke posiki ke ya kunta dinanta kumonong pi omone te mo kata ke do on sapus la ten sapus nem mengiat politics ke nga persang kat ke mengala ben imbed ben ya bet hanga kami company is really hurt ma hado mata ngam de ko ya bengalong bohok na try and open for any investigation any benda sumut ladon bo Kynnoh nga papers ko ong bo bam ni ta ke ga man le nung kong ngan thok be manga si government please write to the CBI to investigate me and let ki lap bangale I'm ready to go to jail and number 2 and filing defamation case ke YouTube buru bo kerja bo ni ha kalau ngayo ko Pisa ngam don kam Pisa ngam hanga ko Pisa kam de ke jingin to Pisa sa asi buduk ke ngayo bo kin don kam ngale muta ke de mo dinanta kumun ong itu baik no transparent live press I have 3 bank accounts it is open for anybody oh sorry ngadon line 3 bank account meneng ang berabada ke dong SBI kita lain pra SBI but HDFC is lain pra
anybody kila. Now, haka ni kesenyam mo maybe 40 years haka political career ni nanti. Datuk te lah kenapa ni? Pak kau. Umur suang ni hikai. No? Ngawat ba adon ni hikai. Tip as teachers ni miok pensya. Ang pansin ng hat ilagi. That for 3 years before I becoming MP, my wife is feeding me. That was our life. And then these people can speak like this guy. One more. MPLATS. Kani gaskin kadai sangkul tengka nagrota shisnam pan ar posangkul nagrota jongka sangsnam. Kunta MP jongka Shillong Parliamentary Constituency umarapat laisin kum MP udevan yok kumpa yo posangkul limba jongka nega MPLATS skim. Batum juru MP jongka Raja Sabha udon ye skim. Baga sorga penengga bahak gerbang naga benta kejumuni UMP juga Raja Sabha hangi turun ya pe panlap lagi jisisha barok babangini ya lu ya gane galing bagila aban persisha katlo ki MP juga Lok Sabha bagi MP juga Raja Sabha kiyo haga shisnam bataga sangsnam kun di MP turun menulik menta syaga Google panentai begini www.mplats.gov.in nanta sa klik bat hangi pensoi syapang gadang didon sautli gilan welka klik nani nagalian gadang hangi bat hilap palathok kunni nanta sa klik yagani palathok front release statement bat kanwan kunni MPY statement nanta gani palathok state all klik hangi hilap ya baro kijela hapo juga media bat kunjuru yagi union territories ngin klik hangi nanta yaga jela nigalia klik hangi nigalia nanta yaga ga phang ka badan shakaman ka batho member type ka batho all klik hangi kedon ki MP juga Lok Sabha kedon ru ki MP juga Raja Sabha nanta tongi kwa ban klik yaga ni ki MP juga Lok Sabha shwa nisa klik yaga Raja Sabha tambah menta ni klik shwa yaga Lok Sabha nanta hangi video iba kadon gani ga batho view ribbon klik hangi pen sei kini hangi penlap yaga kedon juga armu ki MP juga Shillong Parliamentary seat bat katura Parliamentary seat natura gani ka agak sama bat na Shillong udah wa Vincent dan Sepala hari Islam kepada hangi kadon gani ka total entitlement kabadai cut new clue nanta ga government of India ka release kadai kubah new crore natura bat kendai pun san crore na Shillong ka pending kadai hatura shipukuru pada Shillong kadai new pun san crore pek kadai kat kun kadai ka tarik ka balong mentagasi ka kat kadai tarik junai jun hajar arusau nama bangale mentagasi ka unsanctioned balan kadai hatura kubah 0.5 usau clue pada Shillong pat kadai kubah 0.5 clue ka unspent balan hatura kadai He marked that 0.34 crores. Actually, it's from Kodak. So he made it such a way that Jomus nam ubladak kata kemunus nam arajar arkuwe arajar ku ar satura but house nam arajar arku lai kadai Shillong kalas release date hatura kadai kamu tulik jumraiman arajar ku ar pada Shillong pat kadai live tulik jumraiman arajar arku lai kene ka tarik ka kadu pelan Pisa ya ka tura pelan arku pada Shillong pat pelan arku san pukul kene ka penting ka pompat pelan Pisa kene hatura ka we kene jusna arajar ku ar ajar lai ka we kene jusna arajar